March ni kuwa ani a International Women's Day chu voin khan Lai Women Association General Headquarters Longtlai chuan Longtlai College venga ral tlan tenen an mang International Women's Day hi nimin khani in Myanmar ral tlan tenen hun thol zoka day hi man arem chan zok wangin voin khan Lai Women Association General Headquarters chuan Myanmar atanga an sahim na zonga Longtlai lut college veng refugee camp om tenen nan manga he huna khwal lian PKR Chingpui Treasurer AMWF Mizoram Treasurer Mizoram Chin Refugee Committee ni bok chuan International Women's Day lo pian chua dan le danin meichhia te ahum hal dan te mi pa ten meichhia te ta na har satna an siam arem lo thu le dan hnuaya an him thu le meichhia te poimo na sang asoya PV Larin Kimi President LWA General Headquarters chuan India dan pui hnuaya meichhia te hum hal na thatak a om ti soin ral tlan meichhia ten har satna an to in Lai Women Association ruai tu te chu an ma ni pui turin an in pei reng ti asoya LWA General Headquarters in ral tlan te achom dolna mutbu thom hno le bungbel engemaw zat an hlan ngal bawk Lairam Isu Krista Baptist ko ran meiche Paula General Secretary P Laldu omi point thu soin meichhia te hum hal na sang baka chung kuain pathian an hlai na tur le lalpa rong bol na meichhia ten mo purna sang tak an nei thu asoi voina Lai Women Association ten ral tlan tenen International Women's Day an man na hian danin meichhia te ahum hal dan te in chung khur le khotlanga meichhia te mo purna sang te in hril nonin in fui thar ani a huam zau zokin LWA ruai tu ten ral tlan meichhia te an kom bok